Porodica Jovanović. Porodica Jovanović je iz Beograda. Oni žive u kući na Senjaku. Kuća ima 2 sprata i lijepu veliku baštu. Otac se zove Jovan Jovanović. On je pravnik i radi u advokatskoj kancelariji. Jovan mnogo radi. Kada je slobodan, on voli da radi u bašti ili da gleda televiziju. Majka se zove Milena Jovanović. Ona je po profesiji bibliotekar, ali sada ne radi. Ona ima mnogo posla u kući. Milena voli da kuva, ali ne svaki dan. Ona također voli da čita knjige i da šeta. Milena i Jovan vole da putuju. Oni često idu na put za vikend. Milena i Jovan imaju sina i ćerku. Sin se zove Milan i ima 20 godina. Milan studira medicinu. On je vrlo zauzet, ali kada je slobodan, voli da igra fudbal i tenis. Ćerka se zove Svetlana. Ona je udata i ima 27 godina. Svetlana živi sa mužem i bebom u stanu u centru grada. Beba se zove Anka i ima 6 mjeseci. Svetlana radi u turističkoj agenciji. Njen muž radi u školi. Kada su slobodni, oni vole da idu u restorane, na koncert ili u pozorište.